Allô, 717 live, J. Ok, ça va. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doumba Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono mshilo wanono hohanza rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali yejuka na heri duniani na akhira, yarijali kiwanadamu wahanzana na ubenzana wauhimiliana hanjema waubushiriana njema waufikiriana hazinji likiwanadamu waistehilana likiwanadamu waudweshelea imahaburia hatu rudojwa ya ukaya raranza rakarijanza on va quitter ce bas monde. Rudojwa ukaya wa alaikum salam mghonishie rudojwa ukaya raranza rakarijanza on va quitter ce bas monde. Waka wenji na wenji wakana maana na okwa wati. Waka wenji na wenji wakana valeri na Mwenyezi Mungu watamani. Waka wenji na wenji ikao wakaujikaza na okwa wati. Ezabaki zinuhamba emprunti. Winji wa hatu ridiwaza ya hukaya duniani hunurija rifanye mtihani. Winji wa hatu ridiwaza ya ukaya arija rifanye mbano kwamba mtihani. Sha garjoha sonsi pia kama nadamu haya na mbano kwamba sahau. Hauka usiku wafa mruda honi wanduka haruma msiba. Usiku wafa mruda honi wanduka nsi juma ulila. Usiku wafa mruda honi wanadamu wenji waunjia homisiruni. Usiku wafa mruda honi wanadamu nsi pia washelea ye kiyama. Shabo bila 3 jours à 4 jours haini mru yaudi waza ukaya valarika na mru hakabanu halawa. Wabila 9 jours si udi waza ya ukaya valarika na manyanyasi rikada sinae hafu. Wabila 9 jours mrudi waza ukaya valarika na mzadze yanlela yananza yananziza hafu. Wiri mkale kingu alaikum salam. Rahare janjia haruma eze sujet do mwambia ni ukaya Mwenyezi Mungu narnike taufiki yarinike mvuna suha si kao de rilio rudojo ukaya ngarjo ulawa au kaisho de sharipuziza rudojo ukaya ngami ngamjolawa bwaka ya mru halawa tikana koko hafu tikana mzaze hafu tikana mwana mahafu. Pourquoi mimi njoka ubaki? Impossible. Impossible. Haini mwanadamu Islamu ulohun duniani yatujorenga yatoitswani hahe ya ukaya hufaka ulaha nana mrukadore mewaho dini halakal mauti yohabaga mjoni hutamani hausi kukadhi. Wa alaikum salam masweur mama Najia. Wa alaikum salam rajika. Watukufu nsokao vilambavi ni mwabeni ya ukaya rijangarzo ulawa wakaya wangu walawa waka wakairi walawa waka wandu wakanamali walawa waka matajiri walawa waka watukufu walawa nana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikao hakaya hakana wajuhu hakana wandu washe walawa. Pourquoi mimi tiram hauwewe hausisi litoka ubaki izo zonti pia si usahau ridiwa za ukaya qu'il pleut qu'il neige on va quitter ce bas monde, qu'il pleut qu'il neige on va partir. On est venu sans savoir, on va partir sans vouloir. Yo namna na kaubila ranjanjar maze sujet mwambia nyaukaya hewe ye dunia itiri hadaye rinjianai haudonjianai na ufedhehilana na upulana sheo na rudojo ukaya ngasi karna ukaya jelikaba kaya umma rangu première guerre mondiale rangu deuxième guerre mondiale haura haya première guerre mondiale jakaya imakataze jihadi zahemi kume imakataze jihadi zema kafiri na Islamu owaongwa udahu wakabanu hamandasi gasibanu ngarjo ulawa raranza la karjanza. C'est obligé
Wa alaikum salam soleil, c'est obligé. Watukufu, tsokao bilambavi, ronesembabo binadamu, haukaya zerezo ziri hadaya, ye dunia ri hadaya, kabatu fikiriyo manyanya, kabatu fikiriyo mana, kabatu fikiriyo mjomba, kabatu fikiriyo fami, shahas babu ya zerezo, rijinika. Akse libre ya hamba ikao hizo ikao doranzao, haufedhe hilana, haupulana sheo, hanongo ikao zujoka ukanti, hanongo ikao zujoka ukanti, tarehi havidombi maudu ze video hizo ngaliwa na wanadamu ikao sami. Watukufu garendao haruma ze sujet. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Watukufu ikao do mlidunga au TikTok na Facebook. Sujet ya mando haukanga mvumweze sujet rangu. Ya sujet ya mando ya manyanya si ya ringwa ujahunu ni mrumshe izo karna uzia uzamba ya ringwa ujahunu ni mrumshe emrumshahe ya mrenga sha wenji kwa jomnika haki ya mwanamme ekwa na umnika haki nsu aminika kwa jomnika haki mwanamme woi hakaanza kirtas Allahu alam ce qui se passe mnyezi munamniki khatima njema ikawo ye mwanamme woi wa alaikum salam sakina maji mwanamme banda hajamanga akawiyeshitene mrumshahe ampe tranquille wazaya mwanamzima ye mwana wabili hajata mwardatu na mbalbala hauke mrumme hambie mrumshukaya ye mwanati wa hanguba hajamudu subhanallah mwanati wa hanguba hajamudu ohatu kawajahe ya wanruwadu mama hanguye mkudu mbaba hanguye mkudu wanashwangu wa mkudu ye mwana wabili hajamudu wati wa hangu ya latif mwana wabili hajamudu wati wa hangu eba nukedo anzari nji harmo wabaenu wa alaikum salam naida karani courageuse naida mfaume subhanallah dizo la shababi haroha hedezahe hambie mrumshahe ya ukaya nga mwanzo unonese unambie ye mbabahe mwana woibe wa mandode wangu shwabili tsuhangu mrumshamwe bia ukarangu wanlo la njaparo hutrompe mwanamme harantia sejuru hodahoni da hata kajairanti haivunzu hainambua hailatsa hende zahe hamba ukaya ikakujanambia ye mwanamme ye mrumme ye mbabahe mwana wabili gamunikomia dukaya ngamina video zaho ngamjozi publie wodo umesha ikawe mrumme ya ufanya dabu yafanya umenasi komkwa gena video zahe mrumshahe gujozi publie na abo kwene mwanamsha nambia oui c'est vrai gena video zangu sina uhaba rabotura yenga njoni mwabie mbaba ndogumwe nguharayo kaya mwana badange mudwetwa garjo janme sujet. Deuxième sujet ikao garjo bila bref olamzadia ko Turki alhamdulillah hajaza hajoda hon kajajiwa kajangamiza shangabo msiba ola mwana mrumme wa hema na hemzaze hatafijo hambie mrumshahe ya ukaya na mbabahe mrumshe ukamunifikiria nai mumvania ukaya tikadamina belmerwa hangu hauskaulala damina ye c'est vrai njabie mrumsha hangu ya ukaya ngamodo Turki timwabaga modo hazini hauke mrumshe kajajo kubali dungane damina mama rende Turki alafu mrumsha hangu nana mbabahe mrumshe gwamvania o komkwa tikaurenga mzaza belmerwa hangu nolala damina mrumme hahara ya urejoda honi na bohani mrulona akili ngujo hudwania bwe sinema ransebetania hao shaula mzazi harejenga jovira harme deuxième sujet ronese izekao dozajiri entre ya mzazi ya rejei nana ula mrumme wa hemwana badange na makahari subhanallah watukufu rare jajarmaze message ngajoma bya ukaya gasina narisalam tititsoi wa mzee wa hatu ya puarmo mji mtukufu wa Selea bambao ikao hafariki Mwenyezi Mungu jomrehemu haujulwa hele zina la salim umuri mzee wa hatu Mwenyezi Mungu jomrehemu ya mlazeba jema rimabeni ya ukaya gujoka uswaliziwa ye dimanche yodele 7 haruma midi et demi wenda 13h unuflispiati yabodo ambie maislamu tipia mlohunu Marseille ikawa usikuwa inshallah mzee wa hatu salim umuri ya puwa harmo mji mtukufu wasele ya bambao
hende na ufariki ngujohosiwe dimanche insha Allah yasaliwa arumwa msihili wa Filispiat comme d'habitude ikawa komori wenji wenda wasaliwa yabo harumwa midi et demi wenda 13h wende usukajo saliwa les 7 de dimanche ijao rujomba Mwenyezi Mungu waheba ba kamil wa komori kamil wende waswalie ye mzee wa haki ikao ujula hele zina la Salim Umuri mzee wa roho njema wania njema yakaanzo ulanga yakaanzo ushababi yakaanze mabani hahe mbaba mlezi wa alaikum salam masurkina za alu ikagar mabeni ya ukaya insha Allahu na rende raswali ya mzee wa haki Salim Umuri ya parmo mji mtukufu wa Selea Selea bambao ikao ngujoka uswaliziwa ye dimanche ikao deja ole seti harmo msihili wa Filispiati ikao ye swala gejo uswaliziwa haruma ye maiti gejo swaliwa haruma midi demi wada 13h ngal parwa komoron pia rende haunji inshallah rare janjia harma ze sujet do mwambiani ya ukaya ye equipe ya Alizefor ya Salmania Hambu ikao ngejoka presente ye komoria hatu hobonze ye le 7 inshallah ye le 6 inshallah ho hanza rabbal alamin gwaona maendeleo yani tsabu hojukanza zifanyishe ili hautsanganya wa ushababi nano wa komori wanzuani wa mwali nana wa maore nana wa ngazija hawendara himilie ekipi ya Alizefor ya Salmani kao kaitia Salmani gyo ekipi ya Alizefor ya komori raili nge deplase hawenda ya presente ye belamu ya komori yo de ekipu ya komori sheika ilawa iho ilejei komori yo ekipu ya homji wa Salmani ya Hambu garpara wanadamonsi pia le 6 juillet harume la sali ya Leroy Palace rende rashangirie hani mria bale di ero ya hahe nane ve ero ya hahe yede investisse ya tsange banda ekipe Alizefor ya komor giona besoin no wakomoronsi pia wawasutene au kanga mjo ya ukaya womji riaminio ya ukaya waroha he komori wabale drapo ya komori eka hainizo eka wajoda wafanye Mwenyezi Mungu jua nikaushinza ukawa ushinzi wa komori sheka wamba wa shida wa komori dia shindwa eka wa hundre komori dia hundrashao na rende ya sonsi pia rahimilie womji anie equipe ya Alizefor de Comores depuis maintenant mituram gamambo Alizefor de Comores Alizefor de Comores ikao ngwafanyisha huo ili hausaidia msafara ukaunga mjua ukaya msafara koti mwangu wanudu investisse wasaidie hamali hamvu insha Allahu ili equipe ya Alizefor de Comores yende ya rebele ushinzi insha Allahu huanza Mwenyezi Mungu rende ele 6 juillet harme la salle ya Leroy Palace hunu Marseille rende la bali eni mga bale ye 10 euro ya he 20 euro ya he 30 euro ya bate 50 euro ya he rende la saidie omji wa Salmani wa Rizailia ye equipe ya Alizefor ikao ya omji wa Salmani sha a partir de maintenant gyo Alizefor de Comores hato wakati joheda iwe irejai wa hadzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, Mwenyezi Mungu yarnike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu yarijalie heri na baraka. Rahare janjar maze sujet qui est obligé. Rimwambia nya ukana mkera via dimanche le 7 haukanga c'est en danger. Ranyi mlo na zekirtasi nationalité, roado na ze séjour, roatsona ngasi en danger. Et quand il doit kakamode mwa voti massivement hauke problème mkomorio négligé na rendera voti rifanye namna riwane na Bardella riwane na Marine Le Pen na mmono wanyanyasi wa Maori wadiwa zakangwa jitrompeo hoenda wa voti Marine Le Pen wadiwa zakawanu kwa ti contre ya Komori ya ani Marine Le Pen hau Bardella hau ye RN kwa ti contre ya Komori ngwa contre la zepo noir go contre les époux étrangers rende rahima son si piari vote rambio nyanya swa maore mtiji trompe bage jom kinishi hamvoti Marine Le Pen ya ereni wondo abe ukaya na mkeradhi banyi wadu jo wadu nyiwa jeni jo wa jeni wambe gwa mlesone faire hawa mburizeni hawa mlumieni raciste na rufanya insha Allah ruwa maore
roa nzuani roa mwali nana za communauté zonti pia rendera hime rivoti contre ye RN rivoti contre Marie Le Pen rivoti contre Bardella ntiji trompe nyimlona ze nationalité français wadu dawala ngwarema wajeni ye Maore ye mjeni ye Sénégalais ye mjeni ye Algérien ye mjeni ye Camerounais ye mjeni ye Ivoirien ye mjeni si wajeni sonsi pia hosonwa Bardella na Marine Le Pen yabona mfanya namna hanyo tipia litifanye bêtise yolona mwana yatimis 18 ans yolona mwana yatimis 19 ans na mjuse mwana ndi ya voti pour lutter contre les acharnements de Bardella et Marie Le Pen, ye RN, haukaya, mratsoni haukaya, moi je suis français, gaswa komorwanji wunu, lona ze nationalité, nabuwa okwatsure manusia wandikao, comme quoi, gwa na nationalité, haukatsa nationalité, gwa contre le peau noir, gwa contre les religions, gwa contre les communautés différentes. Yabonga tiji trompe. Gamrongozwana maore, mrula tiji trompe. Mrula kane nationalité française hata ya wasuli Bardella katutunda nationalité ngwangali yokulweri na accent gamre jeitsena Bardella katutunda zinji couleur de peau accent guet contre les étrangers. Et après, comme là, ben non, moi je suis maoré, je suis français, n'importe quoi. Kanawangalia fo, kanawangalia papier, kanawangalia fani nationalité. Bardella ngujwangalia, couleur ya tulam, wetim faransa betulam. Vous allez nous wetim faransa. C'est à vous de voir, et quand mobilise, ni moi voti Marie Le Pen ou maoré, nous sirhan, hawin johan, n'sedem dit tromper. Ze votizaye dimanche mdo jokaya maheda mumrenge wallahi ngamjo ujitwa ngamjo regrette hakawya uonge capable ya mbukaya na relejeze Maore na relejeze Martinique na relejeze La Réunion wa jijere da wansi wazungu wansi wa Faransa jawana wenji wazala hunu na wazaze wenji wazala hunu walo haruma hamu na huzuni hena mnaika wanadamu wanu warongo wao religion gejo kasewa zango zonti panga jo kasewa ya bon joanza mobiliser la plupart wanadamu ontipia render la vote contre RN. Watukufu wa jamalifu garjao harma eze suje zahak. Nyezi Mungu narnike khatima njema, yarnike mwiso mwema, yarijali heri na baraka, ho hanzahi rabbal alamin. Nyezi Mungu yavukishe yemjenu lo harma tsinu, yarpone shari, Chamari Le Pen na Bardella, haukaya ce sont des étrangers oui Bardella, c'est quelqu'un vraiment maghrébin, mais il a un cœur vraiment, il a un cœur de caillou, il a un cœur vraiment mauvais. Nyezingar pone sharishaho inshallah. Watukufu wa jamalifu ngari jawhar maze sujet zahat. Merci beaucoup pour les cœurs, merci beaucoup pour les tapotages, merci beaucoup à vous les gens qui sont sur TikTok, ikanga mtao ze cœurs, na motive live tijo couper là. Watukufu ngari jawhar maze sujet. Il y a un sujet à moi, le sujet vraiment triste. Ikaonga mramoka ye shababi weiti mliyadunga kirtasi. Haukazu yafanya unosaka kajadunga kirtasi. Cha il est méchant. Il est méchant. Comment il est méchant? Madame Cheyazala ou nous Faransa, comme d'habitude, il y a déplacé, il y a joué madame me Komori. Wamjimzi Mahamadai. Banda wajulana wambizi we mwanam shajazahe hadunguze procedure harenge ola mwanam ujahon ola mwanam banda haja kajaja d'une manière ya fikira ya siupeu ya ukadungu kirtas haizo yafana sha il est méchant et très méchant haja lolem banda bizone mrumshahe ya jaha mariage ya shidene mrumshahe wazaya mnamwana mzima wa mwando Yemanam me yemkudu. Yemkudu. Yi jakade nemrumsha watina mbala kajaka udrange mrumsha hajaza ya mwana wabili. Yemane wabili wodi ya tulum sajaja.
wodi aklu mbalibala haso abwingi wonge na kela jemwana e mwana basaza barangia zala gasina 3 mois ye mwana hajamudu ye mbaba hakafiju habye mrumshahi yokana witi wangu ye mrumshahi mba pourquoi ba hajamudu ye ba nusu wakomori suwadu gasina an suwa komori suwa kodu gabwalo na mba clairage du pot et kado nzari nji haruma ze asuli nezi asuli on est des Bantous, des Africains, des Bantous, des Arabes. On a tous mélangé les races. Depuis la création de Comores. C'est vrai. Madame Chamba chéri. Oui, mana onja hu tromper. Wala rango suku wanola. Nja paro hu tromper. Comment tu vas passer ça? Ben non, 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 non. Et madame me haranti e kirtas hainambua. Ye séjour. Haba njaka huja hunwa kirtas. Gamondo zangu haukaya. Hun tromper. Kutsukirwa na bia. Na miga mjoke mwanatso hangu. Et madame Chamba bia ukaya. Est-ce que kwa kulala donami? Est-ce que ngabakat na paro harazizia? Comment njoka wabe mwana tsuha? E mwana mba ze argument lo nizo do ukaya e mwana katufana nami e mwana ye mudu. Mzaza angu yeti mudu. Wanasho angu tsuwadu mbaba angu yeti mudu. Kome mwana angu ya jamudu. Bien Asia Marie. Oula mwana mche, vraiment à déranger. Y'a quoi chérie? Et madame mehede hata harenge sejuru hanambua haivunzu haba muhabe ukaya njahudunga kirtasi. Oui chapeau. C'est vrai. Kujadunga kirtasi. Shautsido azekedia hu déplacer ujamanga. Kurenge sejuru hunambua hondeza. Gwambogo joswa mhemru mshesha de kemru mshavumbwa mbaba he mwana mme. Eba nungwazo mru mshaha ho ya jikazen labo ukaya hahutrompe. Mfanya mariage hahurenge Komor mbiziwa huja mzaya mwana wa mwandu e mwana haja mkudui ye mwana wa bili nguko ajali mane dare mwana haja mudu ebansi wa Komorisi wa nkudu depika ye mkudu de mzungu Omari Le Pen chassi siribwa wa mbasura ya izamba mba wa suraya zarahara zilo na baklerage dizo harante mrumshe hamenye se juliahe hedezahe hamyemru msheuka njahudu nga kirtasi yabonga mwone sokare ngese juri aho ntsuhitsa na izokoli haihundu he mariage hainambwe sejuru haivunzu hamvuriziza hendezahe eza bakinri sidabo ka hendezahe gwambie mwana msheuka ntinauro Jordan niho walanga muhambio tufarie unambie mwana mekao wa mrenga wa nitrompeta wajaza ya mwanamudu yeka kuja nambia gamjoto waze video za hao za ki-intimite. Ye mwana msheti mujisa ya izo kona ba oui, tula musemo mari, oui. Gena video za waziza hangu. Gena video za waziza hangu. Nsina muharaya. Raheja kaya haja kakomori. Hakana video. Alika upara na ntina hujisha mwe tula msela verete. Semo mari. Chavanu mdiwa zaka mimi umabiani même ton mari, ton propre mari. Gamrema mwede Burundi na mbaize telefoni. Izo mi umabiani bwana shohangu. Mrumme wenda zahe, mrumme umana. Usende hata wabewe mwa mari mbuli yale kababa mwabi vas-y fais une photo. Vas-y filmez-moi. N'importe quoi. Mrumme kujonda zahe jadu ufanya chantage. Chaga mhabi umanede muhingi. Umanede one mrumshaha hupuria. Wanzo mkazenda bokaha hutrompe. Wende hata udoma be ukango jo publie video za hai. E kaka jarami mwana mekaudia hutrompe. Wanu gwanzo uzaye Marie Le Pen. Gwanzo uzaye Mélenchon. Gwanzo uzaye Bardella. Gwanzo uzaye Ndo. Gwanzo uzaye Macron. Gwanzo uzaye Mwanamudu. Tundo hanyu beka mzazaho yetimudu. Mbabaho timudu. E wanasho hoti wadu. Shanga una makoko wadu. Kamkana deba on est méchant.
Yiki manam so yakana hu trompe. Hajo huja hata komoria jia hurenge. Ya udeplasu jonu Faransa. Wisi ni mana wa mando. Shawede wabili. Wabili mzaya haja mkudu. Na ba mlumshaho yetimudu. Yetimkudu, c'est ça le problème. Yemlumshe yetimkudu. Gena kleraji. Bada hazala hunu. Harimane mnadarigi. Olewa harimane lejoto. Hatsuniha. Olewa. Au kavale kangasi komore majovye waja. Obele wana kleraji lwiksi. Odori baba isa swana ume putain. Gune mnapuwa hae mnapuwa kidarigi. Gune mnapuwa hae mnapuwa ki. Ah putain. Rija hunu bata sima bledar. Rosa commande gardiona ukaya. Gasna napo attirant. Wa baridi. De pot de baridi. Emrumshaho yetimudu wa sharibu. Wala yemudu. Koma yemwana tujujwa renge kulori ya mzazaha. Ya Latif. Nyezi mgunarniki khatima njema. Humdula mrumshahe baade mwana hajamudu. Na bosi wa komorisi wadu. Iboni gamanzori kenda. Zinu pia we manamme. Nous les hommes, on est vraiment des méchants. Je dis qu'à les femmes méchantes. Chasser c'est richili zampaka. Suanaume. Richili zampaka. Oui, m'blumshama biaka, on va faire un j'ai pas besoin. Et m'blumshama bia chéri. Gawena doute. Mais m'blumsha on tina doute. Ntina problème. Gadjo da la fanya deni, ntina besoin fanya deni. Miti daba. Gamjoke manat sohangu. Ewa. Gujaka urema. Ha? Gujaka urema. Huparola la de wenae. Hutria mir de Berlin. Hutria kapoti. Hubloke. Uti trie. Uti hisize. Uka umhisiza. Uka ufanya sans préservatif. Est-ce que c'est normal? Bane kabala we mzungu. E kabala we mzungu. We bardela. Na ulati mzungu la mwarabu. E kabala we bardela. Hau Macron. De ya jaimana ya jamudu jatura mu diabidi ya kahari. Shawe mkomori. Wazalati jifulani. Wapuharmana siza wanruadu. Oui. Oui mtukufu Yusufu Mohamed Chamfi. Uhakaza endezahe. Na mweloba on est méchant ya Latif. On est méchant. Cha izona zonu hambi. E mwana mswenge na wanaumahe. Daiko wanaumahe ngwa watiti. Shanga wasi wanaumahe rakubalika si wanaume. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Si tu oses. Ya urenga video nzima hemru mshaha. Hum film. Wa alaikum salam Sayyid Anfan. Wa alaikum salam Nadam Ubeid. Za video ikawa ulonizo. Za ki intimite. Za hodene mru mshaha. Huzi publie. Wallahi katina wanauma hahe wajosh na wajua corriger. Chassi wanauma hahe rajikubali, on va venir te corriger. On va te filmer. On va te publier parce que t'es pas un homme. T'es pas un homme. Manam medo protege mrumshe. Manam medo protege mrumshe hahe. Nana ni mwana swangu na mkera di mrensi wa cinema. Kane mruma umanzi hata yake bogosi hata. Ya dominer hata et kanga mwenda au Burundi mwambie mduma wa chéri ça se pourrait demain on irait soin des arts ça se pourrait demain on y kaushie msikubali mo zebandu mlo wa wade bwana washe zebandu mchongo bu wazindu ka et karamba yori sawandu hausi naturellement il a parlé n'importe quoi il a dit que ces choses vraiment yori ça isolabo vas-y na mkaptule mwambie yori ça. Hey, so yojiva ukaya yode sharhanti ya shayorisa nsudo filme nsudo fanya mafoto bei kai jam public yo shangaza yaga mjo wa senyo na washi vazi namfashi namheusi bara ba yo shangaza kai jam public yo shangaza e kangiyo hasitara yo ani yo dhahabu yo diama, yo fedha. Haukaba la rotoa mahari ya 10 000 euros na 15 000 euros. C'est pas que ton visage. C'est ce truc
qui va me faire vibrer. C'est le truc qui va me faire vraiment sentir les choses. C'est le truc qui va faire sortir le blanc pour que je sois vraiment satisfait. Mais ce n'est pas le visage que je vais donner. Le 10 000 euros de Mahari. C'est cela qui va fonder ma famille. C'est cela qui va me donner mes enfants. C'est cela qui va me faire jaculer. Namkeravi, ntsido zibe en public. Mais quand en public, yorisa, ewa, botira, nsudeya. Heni ya bi en public ya filme, ya bo yorisa. Hauka ileti mbandwa bidi idone honziani. Ileti mbandwa bidi do publie lo. Ilamba hindu ya kabidi karma sitara. Yikenti normali udoyangali ya wexiteha udoyangali ya wajibiwa udosisimuha wende hata wamengo hilo. Wanaso hangu, arrêtez-vous. On a marre de vous. On a marre de vous. Arrêtez de vous filmer. Même si votre mari, wanawashe wenj, nika ou makababa ya wanroma hanyu confiance. Wajua dom filmeni. Alaykoum salam Sandi Andemati. Namkeravi s'il vous plaît. Namjisitil. Mdojoka ya mrume mruka mnikau aminifu. Nsidoni kawangome aminifu be wazadada hatu walulu wazadza hatu wa waransi wende zao. Yele ungo jono na garantiri. Bomana mshekom ukemruma ukana huransi. Wanga waransiwa. Et moi-même, je suis kajara mbabotura, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a publié publié parce que il y a une vidéo. C'est vrai ce qu'on a dit. C'est vrai qu'il y a une vidéo. Chaque fois, il y a un jingle. Emru mshao kaja huleda nai, kaja hutrompe, shau heya usiu, uheya masera, dare mru mshao, hazayamana ulo mudu, na wewe, woti mana wa makro wewe, we mudu, huzala mbebaho ye mudu, mzazaho ye mudu, nyiwa komori, on est des Africains, on est des Bantous, des races, des Bantous, na metezeke, désolé, na metezeke, le Facebook, parce que mon okange signale au hakou. Il y a des mabibis qui sont venus et les calboches de signaler le lèvres, vous êtes là de rester. Désolé. Désolé. Vous n'avez pas de cinéma. Vous n'avez pas de cœur. Désolé, Linarongo. Je n'aime que la vie. Je ma vigilante. Je suis précaution. Je suis hubabaïse. Je suis menyeni zankili. Et nous, wakati wenda attendre Burundi. Hauga mwenda Burundi mwambie hanse telefona hahohula bensi na confiance. Wanesho hangu le mjankili. Basi wanaoma komo likajahia na roho. Si wanzarido filme jendo fanya chantage wakati ka wanwa jomana. Alafu mruhamando hii ya zalatiji ni mrumudu. Gujadwa mbie mrumshahe ukaya no njakubali nambie mwana meya humitsa be mwana hajamudu wotso hangu bahari ngawe na clairage du pot gawe na we mkudu kututunda zerasi zaha hoze asunine ze asuri shango jorense mrumshe ulate séjour haukati kubali ukaya kujadunga kertas haukakujajona mbwe séjour shabaike hunambua yoto jondo renouveler c'est rien shagama bo wo tsubinadamu ulanse mrumshaho bahari huzaya ye mwana hajamudu na wewe we mkomori mbabaho mkomori mzazaho mkomori shabada ngani na couleur et couleur yani ngani na clairage de peau ya we mwana we hajamudu wetsi wao udwaze kemrumshe wamlola ye mudu wetsu binadamu izokaudo wafanya. En plus, godongo menace wa bakaya ngojo publier. Gojo menace ngojo publier vidéo za hawazi za hemrumshao et kemrumsheka javumbwe mwana mekaudo ya mix. Hamiti wani ndobo cinema itoti dawe. Banu kwanzo uzaimari le peni la bardela. Nezi muna pene shari. Kwanzo uzaimari le peni la bardela. Nabo wa mkomori wa mudu. Non, vraiment ça fait mal, wallah. Kabwanadamu wapeu. Tulenge mrumsho mrende nai. Umre tsiwede zao. Bari azaya manamudu mwana wa madu hajamkudu wazi wabili hajamudu pourquoi tu jamudu na we mkomori. Mbaba hangu yanza ya mimi turam.
haza Nathalie on est de même père haza Turam so damina Nathalie siwadu na mbaba hatu ya mkudu mbaba hangu mimi yanza ya mkudu so hariza waili haza Nathalie on est de même père haza ya Turam harija wadu ena besitiwa kajajo ozi pasogu joka sinde damu ya hai yabona mkiravi rensebatani oh nsuchapa gamjo bloqué OK télé amjo bloqué mabio n'importe quoi t'es pas content dégage dans mon live t'as oublié que j'ai des modérateurs ou déjà bloqué Mwenyezi Mungu naniki hatima njema. Mwenyezi Mungu anike msomema. Mwenyezi Mungu ajende kane roho za kiubinadamu. Hani mrado tukuze woya mtukuza. Waide mzadi ya hurenga komo rujahunu. Mwafanya maria jahulola. Yafanya maria jua mlola. Wahunga maesha. Hasbabu ya mwana. Yabo we rasisti. Hulende ya Jabardella na Marie Le Pen. Boya kakutsuku bale mwana bari ya jamudu. Kutsuku bale mwana bari ya jamudu. Amabanu wawe mfaransi. Mwenyezi Mungu ananike sitara inshallah. Mwenyezi Mungu ananike subra inshallah. Mwenyezi Mungu ajanere do jua ukaya. Vanu mliare de mru na ingera be mru mshi. Au mru mshare de mru menai. Ngujonga ziliwa. C'est pas facile ya Rabbi. Ifaransa inu gimenyongi zankili. Dizo ya we famia hengu amba ukao hakuka wajahe ya mudu. Ye famia hengu kwa sobe mwana ukaya ranso ujinga. Ranso ujinga ba ye fa ani mwana mudu ye ketson saka weti mbabahe. Ya jokan zero kabala ula Bardella dalole mzade wayi. Haume lansho bada wankudu wazungu. Shamko moringo za yomana. Ya jamudu udamba ukaye mwana tswa haobe wana swa wakudu what's upeu subhanallah ya latif na mangalim zadi amadu mwana zaloban yedere nke bledar ya kakomori ya kauna majaisimani na uheya minaz na uheya miembe na ulima ya mrege ujahunumanga ya jia jihadai ya jia subisi mwana mshewoi haruma keso ikaw vraiment wangajwa bage mjufumu mzadambi ya chéri gamina garanti karangosu kwa lola je t'ai jamais trompé na rene la fanya den non j'ai pas envie de na fanya den banga mjuke mwana tsangu eninga munoka c'est normal est-ce que wo binadamu gamina garanti la na ADN bwe cinéma mlumshe kakana tutajwa bakatsu da fanya den ha hu proposer shangondo ya fanya wai hey alafunga mchonga makaba bwana mabibi na majindu wajamba kwa shabo ngena haki ve mwana jamudu n'importe quoi ngajure mamruku hata kati ngaju parsa dada la mwana dada kwa shabo ngena haki n'importe quoi Mwenyezi Mungu na niki mwana mshauri roho kuna subra ma sœur t'es là tu suis mon direct. Courage à toi. Jusema nzombe alhamdulillah. Alors, ngolalu hawazi. Mrumena honese mahaba. Ya honese nyanzo. Ya honese ya fanye. Wewe ikawo. Emrumaha. Ya wanzao. Ya respecteo. Ya complementeo. Utsende hata humika confiance. Deka ha change. Gujorangaze imajizila. Ya de huremeya. Hata ya tsonge ujiwe. Haujisuicide. Haukaya suwanaume. Rihana felimbi. Gaudone mrumshe. Haude mzaza wana hao. Gama nzomde filme. Na mre Mwenyezi Mungu. Mdona ukaya. Logo za filme. Ya wanyi de mjipasho nywana shohar. Mtini niko aminif. Mtini niko confiance. Haukaya zondi zore mawe mrumshe. Eka kujani vumbule mwanamme ya humitsa. Gamjo pibleze video za onlonizo. Subhanallah. Ya vumbe mwanamme doko wede mrumme. Wede mrumme hai. Shangu harayo mwanabaya jamud. N'importe quoi. Ibidenu da sema psychologue. Urubi harma jumba la psychiatrique.
wende wafanywa analyse générale ya esprit yao na memoire yao, parce que déjà husahula te cassette hokangondo zao bari mwana hajamudu bari wana shaho wakudu nzazaho ya mkudu mbabaho ya mkudu hudwa zake mrumshe ye mudu ongo fikirika ya mafiti ya supermu ya ha hudwa zake la mwanamshe haheya ne apare ya hahe ijo itsaga nene supermu fantomu ya hao je ifanya maru kwamba melange ye mwana harenge mzima harma waidi. Watukufu haulao hununadar mwesu jabili gamuhambiyo bu fantôme ose de publier ta femme o wanauma hahe wa watita ukange na wanauma hahe wa âge de 11 ans 13 ans wa ukona shida kufanya rongo. Mais n'oublie pas qu'on est là, n'oublie pas qu'on est là. Wanashatu wenjwa tuna na umahao wando mahao watungwa subise o wanenda nebe kwa tuna na umahao minde mwana mahao wanashwa komani pia. Je suis leur frère et je suis un soldat et je vais assumer. On ne peut pas vous laisser. Gardez l'homme de ce temps, mais je suis un soldat parce que je suis un homme. Je ne peux pas laisser un cafard de faire subir à nos sœurs. Nam respectons moi charnu moi là-haut. Ye kamana kemana. Chasse chantage namzie. Mais quand on pas ni nafasi. Bien sûr, Mikalawan vous, parce que je suis un homme. Je suis pas en Bretagne, je suis pas à Paris, je suis à Marseille, là où il y a le règlement de compte à chaque jour. Je suis à Marseille, là où il y a la communauté. Et je suis l'homme public. Il n'y a aucune personne, il y a John Shangaza, ni à loin, ni face à face. Vous pouvez parler. Mais Turam qui est à Marseille, il n'y a aucune personne. Il y a du Kaouni Shangaza, Kajaja, Kanahuja. S'il s'agit, mes soeurs comoriennes, jamais, voilà mna fanya mna es, mna baleza mvuzaha, yaji, yabebanungo jikazo. Ujohelele ya ukaya ya mwado ujore mandami tina ulida ukashila shiali yerema rema yerema rema ngamjo. Et qui n'y me TikTok et quand gamushia na mde tapote déjà na mde tapote parce que mdo ni para bo nguguru protoko watukufu. Mwenyezi Mungu anahifadhi mwanamshohaka, Mwenyezi Mungu ajalie mwanamume woi yaonesa ukaya kasina besoin makirtasi ya nambo endaza shaze chantage zahe nazie bakana mbanafas ya jadu fanywa na shohat hawe mrumshahe chantage dari katina na umahi walo maduhaz kumkwange na video zahe mrumshahe ngujosi publier eke mrumshe kajavumbu ya mbabahe mwana wabili na we mrumshe hamwambia nalafanya deni gamina garanti nja paro utrompe utsambe we mwana ya jamudu kawotsi wa hao bawa ingemudu shewa hao. Watukufu nganda harma deuxième sujet. Rifanya sujet banu rirongwa 2 fois ya mzaze yenda Turki ya balie mrumme wahe mwana yenda zahe Turki na balaye mrumme wahe mwana hahe hambie mrumshahe ukaya sheri gamundo harma hazi tulo gamjo fanya une semaine tulo kajambie mrumshahe ukaya ngudungano na mzaze belmer wenda Turki hambie mrumshe ukaya ngamodo harma hazitulo na bala mzazahe mrumshe yodo henda yofanya hahe anaduka hunu Marseille yodo huzawana zinga commerçante finalement hambie mrumme ne mwana no wana hahe ukaya ngamodo Turki na hulezini finalement ola mzaze haka pale mrumme bada kofukoni haka umwane saye zingi kaudo ya hula ola mwana wahem ola mrumme wahe mwana hahe haheya hodi ngoni bo mzazi ya kanti habiri mzazi kajajirande kontu kabale video yafanya ye mruma nguono ye mrume wa hemana na bale mrume wa hemana haba ngondo hazini ola mbaba hadas finalement ola shababi
hala wa hula jaka nsodi ngoni hamzaze gutotso telefoni ukatujilanda koti kabala mzaze nge arma appel video ye mrume hamabia mzaze ye uondo woni monao yao mzaze kupe telefoni rishameza rizamba baada mzaze rango sikuo ha disparese da ene mwana ramba banu ka keksina mana u disparese uke mrume hasa hendeza yijaba sarzamba o ula mzaze harajoda hon ula mzaze hajaza wa uzade baada mzaze kajenda ya jiwa shabada mzaze hajaza ula mrume hatuyama kahare mrume mwana hamba katujoda hon ye habali ya strategie hin habali ya strategie comme quoi ye mbaba boperi wahe ne mrumsha hahe gwa mdwania ukaya hakaulala na belmerwa na mnaje utujodhani wa ukaya hukaulala na belmerwa na abo wabangondo hazini wabaki hazini panda yusemeni wabia mrumsha ye mzazahe mrumsha ha hamba ngondo yafanye commerce ngondo hulezindu Turki mwedemu hundri hanganyi haruma shambru ya loteli wamnyezi ngu bada kanzabenu alafu hutakahari wamba kutura joda honi na buhatema emrumshaha yekati na bezore jay shawa wongono kaya baada mzazi hara jay hubala manieri na namna kumkuwa mimi nsuhuja paske mnidhania ne mparte kwa koma tujodhaniwa bwisinema zabandu wakauma temrumshaha udaba gondo hazini na bala godugano na belmer c'est quoi ye objectif akadugana na belmer honda Turki akawdani huliyezi hajoju wa umnik ye numero neta ya ukaya woyo hulazindula ngwale hata gari ha huliyalo belmer shavasa banda zinu zija de bandra ka ujajer découvre kaya mana ya ko hugata belmer da zinu godongo kadona botula tutawa ushahidi ingama nzo ushahidi ukendao ito tidaunu shababi hamado yambie mdu msheka mondo hazini gamjo fanya yusemeni tulo gamjo rejei jay découvre kabala gaudona belmeri l'hôteli gaudona belmeri wa ho Turki alhamdulillah belmeri hajaza rifanya ze message kajajiwa rimwambia ya ukafanya namna uje antukambaba e alola mzaze hasa hendeza kana urejei hasa hendeza kana urejei shazibaki mzaze Mwenyezi Mungu najalie unre argument na msamaha hosema owanaho sha ye mrume wa hemana na netsi ye batani gamnutsina no habela ntse batani ya hao unetsi ba urisa usijone unre argument mimi ntsuja ba mumvania n'importe quoi namna tujodhani wa bwesinema namna tujodhani sinyangu Mwenyezi Mungu alipone shari boya kazi argument zahe haribala katuta excuse hajaza Marseille shahajilo hemana mshwa en tout cas mimi nsujayo parce que tu dois nous okaya skadam na belmeru hangu skawla na belmeru hangu yeu ka hoda l'hôtel Turki na yotu do habango wendo habango hazini koma wando tujodwaniyo namna jel tujhamba sinyangu Yesu munarpone shari vane hafanya manguba buyemwa emana vane mwana we déjà sangue déterminé et l'arrêté katina besoin tena elle a pas envie hazamba haba écoute ntina besoin uje je sais ce que tu as fait avec ma maman tu m'as dit quoi tu m'as dit que tu vas à Toulon tu vas travailler tu vas faire une semaine et je viens de découvrir de voir une capture de mon père que tu es avec ma maman en Turquie dans la même chambre. Tu penses que je suis bête? J'ai travaillé avec des blancs. Ils ne permettent pas et chamolier beke chanrabo. C'est obligé à zinakafanya wadoja beaucoup de différentes communautés ndo waeleza ukaya inijao ya weka garongo chamolier ngisho chanrabo osambalo stack l'importance gar essayer le longo quand tout ça joanada mwako wako galère au wako bege mais quand on parle beke garambo za chanrabo si upapiza va Yesu munanike khatima njema yanike mwisomwema yalijali herna baraka
yebana woi yebana woi ya une ukana rents zebatani bemdu mshekasina bezoreje shauti je ulikase le cul comme quoi bala ukazonrabo iho kauda bakizabari ukaonda turkizabari ukaukarma le tele chambre du madonna mzazabari bo cinéma nime video ya leo olewa sina ujua ninjie mzazi haku haukaya hasahaja. Je vais pas qu'elle se faire du mal, je vais pas qu'elle se faire tuer. Dar m'encourage. Olewa i amani haledara shavre mama hujilinu saani ulisa homdurenga madzi mlia jieze haukaya umadi hotorenge mwana haho umleze namru botula banu hamba kutsanza mama ya jible setsangwa mbweli. Oui, il faut nous hambe réalité horenga mwana wamloza haukumbi wede mwana haho wamzaya ye mtiti wede mna mwana mshe ye mtiti urenge mruma hahe wende zaho Turki. Pourquoi t'as osé de faire ça? Quel argument ujuka ujeleza hata wanada mwaelewe? Subhanallah ya Latif Mwenyezi Mungu anamliki khatima njema ya hale sitara wajazatu wadojisitiri wajazatu wadojistehi wazaze wenji katamba kaya ni wazazu hizi 55 ans 60 ans. Vous êtes vraiment des mamas belles. Ah oui, vous êtes des mamas belles, vous êtes des mamas charmantes, vous êtes des mamas mignons, vous êtes des mamas sucrées. Shawallahi njajo paro jorenga mzaze wa 55 ans na 60 ans. Namdi waze dani wabani hamzaza tulamu. Namdi waze msikane tabiri. Ekanga bo wandu warengao wazaze maminyono. Ekanga bo wandu warengao wazaze mabela. Ekanga bo wandu warengao wazaze ma souriante. Wazaze ravissante. Wazaze vraiment débeauté. Ntina hajanani ni wazaza hangu baike kamtsukubali matulamu rakaja sulu 60 ans yabo mzazi wa 55 ans wo matulamu mtije mjina mbwezi twa da unjo hanyu gamanzo mjibabaise mdone nga watoto watiti msoji fikiri ya ukanga mjipatwa hibu gamjo kama haba gamjo kama haba kajahia na âge, je sais. Mahaba kajahia na frontière, je sais. Vous êtes des belles mamans, des mamans sucrées, des mamans miel, des mamans beauté, des mamans magnifiques. Chanam Nuaze, car là vous tombez dans le piège. Vous êtes vraiment des mignonnes. Aïe, ma quoi, arrête. Aïe, je coupe, tu appelles, je coupe, tu... Alors, Namdiwaze. Bakana wada hatari tombe harma piège olo namlongo sawa nanyi mrebulia lolo wanahani namkera watukufu Mwenyezi Mungu na rinike khatima njema. Ça bug parce qu'il y a des appels, c'est normal. Vous voyez qu'à chaque fois je dis je coupe des appels qui viennent, c'est normal. Mwenyezi Mungu na rinike khatima njema, Mwenyezi Mungu rinike musomwema mzazo yamvukishe rijibu baada kajajiranda nai kajajiwa kajajisuicide shana mkera de nyazaza hak mdo jua ibahanu mabidi mdo kazemidu mdo jovanu mabidi msahe mdo jua sawananyi karjabe mahabaka jayana aj shana mdo jokanga mjiponsheo homdu henda hata yarenge mrume wa hemwana. C'est vraiment c'est anissa abusé wallahi wa upeu homdu renge mrume wa hemwana. Wa alaikum salam el Assad sha wende hata wambe udonda argument comme quoi bala mdungana ya hubehe shabale mrume mwana hao olaka jakobele ndo nda Burundi da wenae sha ukobadungana ndo mrume mwana ho mwende Turki zabari hata watu oze wambie mrume duniani hata mpaka leo watukufu. Longue vie à vous la jumla hani mlo Facebook mwambie ni ukaya garlinda au 3e jour yesu je abili akabidi lambeleo ye mwenye suje ngo sami au kakabidi lambeza hemzaze baada hawasili. Mwenyezi Mungu ajalie mzazi wo yatife hamu shaya dojo ukaya hajipasheo huanza yamani and deja samani semwana ne mrume hasibabu horenge mrume wa hemwana. C'est honte, c'est honte, c'est honte. Subhanallah narkana usubirif Udwana ne shahawa bangar paumaha lewo mzazi wa 60 ans
gu ose arenge moto à 20 ans neke moto kweli ye c'est pas bizarre parce que ça permet dans notre religion mria lolo muya lolo mtiti mtita lolo mu shawa yamba kwamba mastehi de mrenda tayado fanya zina daina moto mtiti watoto winjwa hatu simazala bisu henda do kalsromani hani c'est pas bien hauho henda mdu hatadi arenge yemdu mahemwana Mwenyezi Mungu anaponeshar hata mpaka de yabo boom longue vie à vous inshallah.